Dobrodošli u treći C# tutorial. U ovom tutorialu ćemo pokazati kako raditi više sa naredbom if i novom naredbom switch. Dakle, kada smo kreirali novi čist projekat, ubacit ćemo jedan button. On će biti tu negdje. Stavit ćemo bilo kakvo ime. I stavit ćemo, trebat će nam text box. Trebat će nam label. Stavit ćemo tu bliže. I to je, i trebat će nam jedan checkbox. Evo ga tu. Checkbox ćemo staviti potvrdi. Label ćemo staviti vaše ime. Evo ovako. I dakle, želim program ako upišem moje ime tačno i potvrdim to, da mi pokaže message box. Dakle, kliknemo na naziv i idemo sa naredbom if kao i u prošlom tutorialu. If text box 1.text jednako moje ime. Dakle, stavljamo dva znaka jednako jer se radi o string, o tekstu. Dakle, stavili smo ovdje tekst, a tekst je uvijek u string. Iz tog razloga stavljamo to. And, dakle, ovo je znak za i. Znači, ako je to i to jednako tome ili tačno. Zato stavljamo ova dva znaka i checkbox one.checked. Onda ćemo message box .show, prostite, .show dobrodošli. Dakle, kada kliknemo na button 1, program će provjeriti da li je textbox 1 jednak tekstu moje ime i je li checkbox 1 označen. Ako jeste, pokazat će poruku ovu, dobrodošli. Ovdje smo napravili malu grešku. Ukoliko nije, else messagebox.show vaše ime nije bitno. Idemo sad probati. Dakle, ako unesem to i potvrdim, pokazat će mi poruku ok, dobrodošli. Ako jedno od ovog nije u redu, znači vaše ime nije bitno. Znači to nije bitno. Tu možete staviti bilo koje ime, na primjer Kristijan ili bilo šta. Ovo je za naredba ili, to jest i, pardon. Ako želimo staviti ili, onda stavimo dvije uspravne crtice i to će nam značiti ili. Uglavnom, to bi bilo to za više sa if naredbama. I tu uvijek možete ubaciti else if
ili slično. Znači možete staviti else if ako je nečije drugo ime i na kraju else. Tu ima puno stvari. Znači sa if naredbama smo završili. Sada ćemo prijeći na novu naredbu koja se zove switch. Dakle, ona je jako slična naredbi if, samo što je po nekim stvarima jednostavnija. Dakle, stavit ćemo switch naredba, isto ide u zagradu, textbox.1 tekst, samo s tom razlikom što ne stavljamo odmah tu uslov, čemu je jednako. Znači otvaramo vitičaste zagrade i stavljamo case, dakle u slučaju. Case znači slučaj. U slučaju da znači Kristijan, točka, message box dot show, dobrodošli. Break. Uvijek na kraju case, znači kraj switch naredbe je break. Dakle, postavili smo uslov. Ako je textbox 1, u slučaju da je Kristijan, da je jednak tekstu Kristijan, pokazat će nam poruku dobrodošli i stat će na tome break. Možemo isto staviti case Filip message message box dot show this is Filip. Ok. I ne smijemo zaboraviti break. Dakle, u slučaju da je tekst jednak Filip, reći će nam ti si Filip, ok. Ukoliko nije ni Kristijan ni Filip, nego neko lijevi, onda stavimo default. Kao što je u if naredbe else, tako u switch naredbe default. Na searchbox.show tvoje ime nije bitno. Testirat ćemo program. Ako stavimo Kristijan, dobrodošli. Ako stavimo Filip, ti si Filip. Ako stavimo neko drugo ime, tvoje ime nije bitno. Dakle, to je switch naredba. Sastoji se od case i break. U nekim slučajima jednostavnija od if. To bi bilo to za današnji tutorial. Hvala.